makanduka nigirivu Byomulungi nga oli kubona amawulire ti malungi eruuyi eno, amawulire ti malungi mu kibuga eky'Egganga nga wendogera ano isomero lya Fireway Nasalam Primary School eryaganibwa mu Northern Division mu Iganga Municipality bambi ekisolo eky'abaana abasomi ab'obuwala kigemye omuliro era nga embeera tebeire ennungi nga oli kubona omuliro gutandise nga ssaawa nga 5 era nga batukobeire nti mu kisulo abaana abasomi babaire nga baviiremu nga bali mu bibiina bali kusoma wabula omuliro ogwo kali kutegereka weguviire gugemye ekisulo eky'abaana abawala gwatandika okwokya ebintu ebibaire mu byona mu doomu nga emifaliso, emitabo, suitcase d'abaana era nga bintu bingi bambi butokomekaire munabambula ow'omuliro ono. makanduka nigirivu Lwaki mutemu? Omusaada ali kuigala gate. Tayenda tuyingire. Omuliro guvire ogutya? Omuliro fera twidi obwide taasa. Olwidi otaasa. Afanda alidema kuigulawo. Abaana bali bitamuka gate katono. Gubaire mungi ino? Omuliro gubaire mungi. Nga wokiwulira omuliro gubaire mungi. Tusoose kweweka bifaliso okuyingira mu nozi z'omuliro. Ayi omulimu gwe tukozemu gw'amaanyi. Ayi obalekeso kisigairemu. Ate siringi esobola okuba yatugwako. So mukalidde enjala. Ayi omusaada afaana nga mugezaakule. Omuliro gwe tukozemu nga weweka kintu kigu wayingira muno. Omuliro gwe guli kwaka muno n'ebifaliso giri kwaka. Mbakobeire nti omuliro gwe gutandise ku ssaawa nga 5 awo nga abaana abasomi bali mu bibiina bali kusoma era nga tutegeireko nti omu ku baana abere nga ali kubitabitako ku yedoomu n'abwine omuliro nga guli kugema yaje yategeeza abasomesa era bagiire okufuluma mu bibiina okujja okulingayo ng'ekizimbe kigemye omuliro nga kiri kwaka era wano enduulu n'emiranga bugitandikire bayeta abantu ba bulido abafiire wano mu bitundu ebyendawulo okwetoola isomero bambi baida batandika okuzikiza omuliro nga beyambisa amaadi. Bategeeza poliisi ey'Egganga okwidde okuleeta fire brigade bambi okuzikiza omuliro aye ekibiro kibaire nti fire brigade erwiremuko
era nga kisebeza okuba nti fire brigade eyo mu district Ganga nti oba oli awo yafunamu obuzibu era nga tukitegeddeko nti fire brigade efiire mu bitundu bya Idinda okwida era nga fire brigade ejira okutuuka wano nga abatyamye abamaze okuzikiza omuliro nga bakolesa amaadi era nga batukobeera ati embeera tebeire nungi kabere kaniolagano kubaire kuwanagana muliro nga guli kwokya ebintu emipaliso ebitebe by'abaana era nga abantu babulidde bambi bakoze obutaweera okubona nga balwanisa omuliro guno era nga kunkobere bamaze baguwangula aye era omuliro gugiire okuzima nga ebintu bingi biyiire emipaliso egy'abaana giyiire ebitabo biyiire esente eribeere mu suitcase obusiidi mu bindi byona byona. All of you, I want you in class, not there. Come. Somebody put him on the uniform. Come. Should I come there? Come. All of you come inside. Just there. All students, I want you in class. Data, open up. Police nga wenkobere yigange tuso wano ku isomero lya Fairway Nassau Primary School mu Northern Division abeidiwo nga ku Mugadya Kaliro Road we tuli wano era nga batandise ogwe bambi ogw'okubuuliriza wabulanga abantu babulidde baye bakambwe eri abatwala fire brigade nga bakoba nti bakobaire mu bwira ebalwira okutuuka era tuwene nga fire brigade efiro bitundu by'Idinda ejjula okutuuka wano abantu bageza kubambi okubalobera okuyingira nga bakale tumutumayira bwire muidango muliro guwaire twamazalira okuzikiza so bambi embere tuweri ayenga wembakobire tukali wano ku isomero kulya Fairway tukali kutegeera ki ekiviire ku muliro guno tutulira amasanaze tutulira oba omuntu owait maybe neide yataku omuliro so tuli wano kirungi police tandise ogwayo gw'okubuliza era ndi with the time tujja kubakobera ki ekiviire ku muliro guno.
Bazikiraira atuyambe tulibye iganga fabrigade yatusengo mulio masozi kisa atuyambe ebira wotuka atuyambe abakukanika kile kikale bakikanika iganga enamba district enamba ebule mu kwaye kuje batuyambe obulanga getegeireko gali nti mu muliro guno ezira muntu akosaibwa abebonero kunagaibwe era abantu abaidye okuzimiza omuliro guno bakobye nti balwaine n'okubonanga ezira mwana yaye nakosebwa era nga n'ebintu babageza kukubifulumanga oli kubona ebindi biri wano ayenga nga wenkobye tukitegeireko nti ezira mwana akosaibwa oba oli awo gandibanga mawulire malungi werenga kyambi nti omuliro gwekyo ky'isomero ebintu bitokomukayire mu muliro aye amawulire amalungi gakoba gali nti ezira muntu bambi akosaibwa so embere toweri gawe bakobe tuli wano ndi yazidi olusigira ayenga omulimu gutukozumu gw'amaani aye obaliteso sikisigaire ate siringi esobola okuba yatugwako so mukalidde njala omusaada afaana nga mugezaako